Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kuhinja Valentina Mašković. Ja ću danas praviti jedne savršene pitice, idealne za sva slavlja, pa ostanite sa mnom na kanalu da vidite kakve ću ja to pitice pripremiti od gotovih kora, sasvim jednostavne, a verujte, veoma dekorativne, pa krenimo odmah sa radom. U jednu posudu ja sam stavila ovako ulje i tu ću dodati jedan veći struk prazi luka narezan. Pustite da se prazi luk malo proprži, a zatim ću dodati pola kilograma izrezanih šampinjona na listiće. Nakon što se malo propržio prazi luk, dodat ću pola kilograma šampinjona i nastavit ću dalje sa prženjem dok sva voda ne ispari iz šampinjona i oni se lepo ne isprže. Sa sprženim šampinjonima dodat ćete malo soli, bibera i sklonit ćete da se prohladi fil. Zatim ćete pripremiti fil za premazivanje kora. Potrebno su nam 3 jaja, stavit ću u posudu, umutite malo 3 jaja. U umućena jaja dodat ćete 2 deci jogurta, dodajte 100 ml ulja, malo so, bibera i 1 prašak za pecivo. Sve to lepo sjedinite. Nakon što se fil prohladio, krenut ćemo sa pripremanjem i formiranjem naših pitica. Isto ovakve pitice imate na mom kanalu od domaćih kora, pa ako ste više za to da pripremate od domaćih kora nego od gotovih, možete naći, ja ću ispod videa ostaviti link. Uzet ćete jednu koru, preko nje ćete staviti malo ovog preliva, premažite lepo četkicom, stavit ćete drugu koricu preko i na nju nanesite isto ovaj preliv. I sada ćete jednostavno uhvatiti sa jedne i sa druge strane i samo ćete sakupiti ovako koru. Vidite, sasvim jednostavno. Ova dva kraja spojit ćete i onda na ovom delu nanećete fil. Stavit ću ovako ispržene šampinjone. Zatim ću dodati komadiće mozzarele, 200 g mozzarela vam je potrebna. Sklopite sa strane i jednostavno zavite ovako. Pogledajte kako ste dobili jedan zaista dekorativan oblik, a verujte i preukusan. Preći ćete u jednoj tepsi, jednom plehu, obloženom papirom za pečenje, evo ovako, i nastavit ćete dalje sa formiranjem ovih malih pitica. Evo ovako vidite pripremljene pitice. Premazat ću umućenim jajetom gdje sam dodala malo mleka i malo ulja. Rerna se je već zagrejala. Znači premažite ove pitice lepo. Posipate ih susavom i ubacite na pečenje. Biće dovoljno 20 do 25 minuta na 200 stepeni da one budu ispečene. I verujte, vaši gosti, a i vaši ukućani bit će oduševljeni ne samo ukusom, nego i izgledom ovih pitica. A kao što rekoh, ispod videa u opisu ostavit ću link kako možete pripremiti ovako jedne dekorativne pitice, ali od domaćih kora. Pa odlučite sami da li ste za ovako kupovne kore, da od njih pravite ovakve pitice ili ste za domaće kore. Pogledajte, dragi moji prijatelji, nakon 25 minuta pečenja, pogledajte kakve sam pitice dobila.
Pogledajte kako one izgledaju, dekorativno, predivno. Ja se nadam da će vam se ovako nešto dopasti i da će ukrasiti vaš slavski sto, jer predstoje nam dosta slava, slavlja, nova godina i ostalo, pa nadam se da ćete isprobati ovako nešto. Pogledajte zaista kakve su to pitice, vidite, fantastičnog izgleda, a verujte još lepšeg i ukusa. Evo, odlomit ću jednu ovako piticu, one su poput kiflica, verujte, tako su, gledajte, prepune fila, vidite kako izgledaju. Ja se nadam, dragi moji prijatelji, da će vam se dopasti ovako nešto i da ćete pripremiti za predstojeće slavlje, a možete i ovako za doručak ili za večeru. Jer zaista ovakve pitice poput kiflica, najmekših i najsočnijih, nećete pogrešiti i bit će zadovoljni i vaši gosti, a i vaši ukućani. Dragi moji prijatelji, mi se vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada pozdrav svima koji prate moj kanal i normalno jedno veliko ćao prijatelji!